Hvala poštovanom Arnou. Sada reč ima uvaženi Goran Igić, diplomirani filolog, nezavisni publicista, tema jezički inženjering u funkciji slabljenja crkveno-narodne tradicije na Balkanu. Izvolite, Goran. Hvala Dragana, hvala Mariji na spominjanju, a kada je spomenula RTS, bit će o RTS-u reći u ovom mom referatu koji ću pročitati, ali pre nego što ga pročitam, pošto nije dug, samo da kažem zašto sam baš izabrao jezičku temu, možda to i nije čudno za neko ko je filolog, upravo zato što treba da se stavimo nekad i u mozak ili u cipele neprijatelja, kako oni razmišljaju, i zašto je baš jezik toliko napadan, srpski jezik, jer nijedan drugi jezik u Evropi nije toliko napadan. Dakle, ne raspada se portugalski na više jezika, ne raspada se švedski, nego baš se ovde vrši ta borba. A ja ću podsjetiti na to da Ernst Cassirer govori o vezama između jezika, misli i simbola, pa svaka jedna intervencija u jeziku, ona utiče i na razmišljanje, a pošto mi imamo određeno razmišljanje koje nas vodi ka jednoj vrsti trojičnosti u samom jeziku, jer i u samom jeziku mi uvek imamo tri lica, prvo, drugo i treće, ono koje se obraća, imamo evo, eto i eno, imamo jednu vrstu logike koja je vrlo jasna i ukoliko se jezik transformiše nekakvim intervencijama, onda dolazimo do krize razmišljanja, to dovodi do krize i u državotvornosti i u imenovanju stvari, pa ću zato govoriti o ovoj temi. Poštovane dame i gospodo, učesnici ovog skupa i uvaženi predstavnici medija, naglasit ću da ovo nije prvi put da spominjem ovu temu, iako mi se čini da je svest o jezičkom inženjeringu na dosta niskom nivou, generalno na Balkanu, i to samo po sebi ne bi bio problem da se jezički instrument ne koristi u kreiranju veštačkih identiteta, a namerno menjanje jezika se sprovodi radi političkih ili kulturnih ciljeva. Za balkanske slovenske prostore karakteristične su izrazito stabilne jezičke forme, izvesna okoštalost u gramatici, derivatologiji, toponimiji i onomastici, pa su promene koje se izvode u novije vreme u punom neskladu sa prirodom ovih prostora. Srpska pravoslavna crkva i Bugarska pravoslavna crkva vekovima su čuvale ćirilicu i tradicionalni crkveno-slovenski jezik kao deo duhovnog identiteta, a uz to i narodna kultura, epska poezija, pesme, a pogotovo liturgijski tekstovi oslanjali su se na njega. Slabljenjem tradicije dolazi se do promena u jeziku, koje mogu dovesti do otuđenja mlađih od tekstova i simbola i izvesnog prekodiranja stanovništva, odnosno demontaže samih balkanskih naroda. Da definišemo šta je to crkveno-narodna tradicija, jer u naslovu spominjemo slabljenje iste. U pravoslavnom svetu postoji nešto što se zove poštovanje lokalnih običaja. Tako, na primer, pravoslavnima u Indoneziji je normalno da se izuju prilikom ulaska u hram, a razlog je klimatski i tradicijski, što na Balkanu ili u Rusiji nije slučaj. Takođe, na odeždama klira među pravoslavnima u Kalmikiji pojavljuje se lotosov cvet kao simbol mudrosti, a opet toga kod nas nema. Poznato je da Srbi imaju krsnu slavu, a Bugari i Grci je nemaju. Neki običaji unutar jedne pomesne crkve zavise od eparhije do eparhije i razlikuju se, a ti običaji se sporo menjaju i njih proučava etnologija. Sa uništavanjem ruralne kulture
pogotovo u poslednja 2 veka, došlo je do fenomena nedostatka predstave o sebi samima, pa se danas dobar deo stanovništva, ne samo na Balkanu, nego i cele istočne Evrope, nalaze u neprekidnom lancu seoba, prilagođavanja tuđim običajima i gubljenju sopstvenog jezika, identiteta i tradicije. Tradicija je, dakle, uobičajeni niz postupaka koji se ogledaju u predvidljivosti delovanja u narodnom životu, ali koji su oplemenjeni, u našem slučaju, blagoslovom crkvenog života konkretnih parohija. Vrlo slično onome što je veliki srpski književnik i vladika Njegoš opisivao kao narodno kolo koje progovara u njegovom gorskom vijencu. Dakle, sam narod ima pravo da se pita ne samo o svojim običajima, nego i o tome kako će se šta zvati. Zašto tvrdim da je u toku proces slabljenja te nekada snažne crkveno-narodne tradicije na Balkanu, koja je izdržala i viševekovnu tursku okupaciju? Jezički inženjering na Balkanu se koristi kao sredstvo za redefinisanje kulturnog identiteta, što direktno utiče na slabljenje tradicije, jer menja jezičke norme i simbole koji su vekovima bili nosioci duhovnog identiteta. Najčešće se kritikuje uvođenje rodno osetljivog jezika i potiskivanje ćirilice, što se doživljava kao udar na pravoslavnu i narodnu tradiciju. Kroz nametanje kriptoseparatističkih termina, na primer Preševska dolina ili korišćenje reči Sandžak umesto Raške oblasti, dolazi do izmena u jezičkom izražavanju. Upotrebom ideoloških konstrukata pokušava se prekinuti kontinuitet između pravoslavne duhovnosti i nacionalnog identiteta. Marginalizacija tradicionalnog jezičkog nasleđa, odnosno svesno potiskivanje reči i izraza koji imaju duboke korene u pravoslavnom predanju i njihova zamena sekularnim, stranim ili ideološkim terminima je konstantna pojava. Kao primer navešću da se moj rodni grad u samom narodu i među Srbima i među Bugarima još od srednjeg veka nazivao Caribrod, što znači carski put, arhaično Cariji brod, jer broditi znači prelaziti, pa je to put za Carigrad, koji u udžbenicima ne stoji tako, nego kao Istanbul, koji se nalazi na starom rimskom putu Via Militaris. Tako je bilo sve do februara 1950. godine, kada je Josip Broz Tito po bugarskom komunisti Georgiju Dimitrovu, koji nikada nije ni bio u Caribrodu, doneo dekret o preimenovanju Caribroda u Dimitrovgrad. Iako se narod više puta bunio i tražio da se vrati staro istorijsko ime u mom rodnom gradu, do dana današnjeg ostaje ime Dimitrovgrad, arhaično, a uostalom i nesrpsko, a vlast u Beogradu ime odbrane suverenizma brani bugarski komunistički naziv Dimitrovgrad, vidite naslov Vučić ne da Dimitrovgrad. Zapravo, ako pogledate logički, ima mnogo gradova u srpskim zemljama koji sadrže odrednicu Brod. Kokin Brod na Uvcu, Brod na Gori, Brodarevo na Limu, Martin Brod na ušću Unca u Unu, Brod kod Štrpca, Slavonski Brod, Brod kod Brčkog, postoji i Makedonski Brod, a uz granicu sa Srbijom u Bugarskoj postoji Kostin Brod i tako dalje. Ksenija Končarević na strani 39 Beogradskog lista Pravoslavlje u članku Sve slovenska leksema piše sledeće. Kod Srba je riječ brod nekada imala značenje plitkog mjesta na rijeci ili potoku gdje se voda može prebroditi, pregaziti. Međutim, stanje je takvo da nakon 76 godina od Titovog dekreta da se ukine toponim Caribrod, koji ima i suviše monarhistički prizvuk, jer možda podsvesno podsjeća na carstvo Dušanovo, nema nikakvih naznaka da iko u Beogradu o tome razmišlja, nego se uporno ponavlja besmislica u medijima da je Caribrod bugarski naziv za Dimitrovgrad, a da je Dimitrovgrad toponim koji pošto poto treba sačuvati. Ovo je samo jedan primjer. Uz opštu promociju vulgarizama i opscene leksike u reality programima koji vrve od seksualizacije,
kultura dijaloga je progonjena i bučnim i nejasnim političkim debatama, kako u parlamentu, tako i u TV studijima. Posebno bih izdvojio poražavajuću ulogu RTS-a u jezičkoj ravni, naročito u akcentologiji, gde se promovišu takvi akcenti koji nisu u duhu srpske tradicije. Imamo Jugoslavija umesto Jugoslavija, Australija umesto Australija i tako dalje. U titoizmu je važila zabrana prikazivanja srpske istorije. Nemamo ni jedan film o Kraljeviću Marku, ali su zato ekranizovani filmovi iz istorije koji podupiru makedonski, hrvatski, slovenački identitet i njihove nacionalne narative. I posle Titove smrti nastavljeno je sa praksom ruganja crkvi. Film Čudo neviđeno je sredinom 80-ih prikazivao srpsko sveštenstvo u najgorem svetlu, a replike iz ovog blasfemičnog filma postale su deo opšteg rečnika mnogih generacija. Onda se ne treba čuditi što se na RTS-u i dalje snimaju serije koje veličaju Josipa Broza. Aktuelna je trenutno serija Tito između istoka i zapada, gde je scenarista bivši direktor Vojno-bezbednosne agencije gospodin Svetko Kovač. Mi osvešćeni Srbi negodujemo, jer znamo kakav je bio odnos Tita prema Jasenovcu, koji nikad nije posetio, prema srpskom nacionalnom pitanju, prema Srbima u ostalom, protiv kojih je ratovao u Prvom svetskom ratu na Gučevu kao austro-ugarski pripadnik vražije divizije i pri tome i dobio nagrade, o čemu je pisala i zagrebačka štampa. Kada smo kod RTS-a, upravo se na prime time-u emituje anticrkvena serija Zvaćeš se Varvara, gde se prikazuje monaštvo kako masturbira, psuje i puši cigarete. U seriju Popadija, koja prikazuje bizarnu sliku amerikanizovanog i smušenog srpskog sveštenika, uz ultraliberalnu njegovu još liberalniju suprugu, koja iako živi u malom kruševačkom selu sanja o lepotama Kalifornije, vidimo da se umesto crkveno-narodne tradicije potura iskrivljena slika tradicije. Serija Nemanjić i rađanje kraljevine poslužila je promovisanju izraza pričvrljiti nešto, sasvim u skladu sa aktuelnom školskom lektirom, jer srpskoj omladini je u srednjoj školi propisano čitanje Nenadićevog Doroteja, gde je takođe prikazan nedostojni monaški život, a snimljen je i film. To je isti onaj Nenadić koji je opisan u romanu Kontra endorfin, koji je ovenčan Ninovom nagradom, gde Svetislav Basara prostački piše o Desanki Maksimović. Nekako u današnje vreme vidimo da se nad Srbima kontinuirano izvodi nekakav eksperiment koji nije samo jezičkog karaktera. Vidimo da se obnavlja titoistička retorika, da se srpsko nasleđe otima, u tom smislu i jezičko nasleđe, da se Srbi ponovo mentalno guraju u širi jugoslovenski balon koji se naziva region ili Zapadni Balkan, a prisutan je izraz jugosfera. Za kraj osvrnuću se i na izgled rodoljubivu poruku ministra Milice Đurđević-Stamenkovski, koja je nekada bila kritičar sadašnjih vlasti, a sada je udarna pesnica ovog režima, gde na nekom skupu govoreći o Kosmetu kaže čekat ćemo ako treba i 1000 Vidovdana. Dopuštam da nije svesna kakvu poruku šalje tim rečima. Jezički gledano, upotrebila je hiperbolu, ali u funkciji sadašnjeg političkog trenutka ova poruka može se tumačiti i tako da će negde daleko u budućnosti, kroz 1000 godina, Kosovo možda opet biti pod srpskom vlašću, a do tada ništa nećemo pokušavati. Ne bih to ni spominjao da se ovo ne dešava upravo u trenutku kada Srbe na Kosovu i Metohiji love kao zečeve i o tome se ćuti, a prave se jezičke bravure o čekanju 1000 godina. Takve stilske figure smatram neprimerenim i neubedljivim za sve one koji nisu za to da se Srbija obnavlja ko zna kad, jer borba za istinu o Kosmetu traje upravo ovde i danas. To je primer kako jezičkim inženjeringom može da se u oblandu rodoljubivog strpljenja upakuje defetizam, pri tome spominjući Vidovdan kao vrhunac crkveno-narodne tradicije i Kosovskog zaveta. Zahvaljujem se poštovanom Goranu.